Selime var Selime burada. Sahabetin ulu Selime yengem baktım. Kiametin sahabetin kadının berikan sahabetin ulu Nasip Mansur Sahip Yamal kadı Ümmü Gülsüm kadı Devlet Bike Hayırullah Kemulu Ramazan ulu Nebiullah Hayat kadı Galiye Ümmü Gülsüm kadı Feniye Gıbat ulu Marat Feniye kadı Liliye Devlet Bike kadı Reise Sahipyan ulu Rinat ulu Kavli Şu kalında Sahipyan ulu Hamid yere ulu Şu okuyan dua ayetlerini şu yoktan devam etken, şu hanıp gitken ervahlar ruhuna bağışlayın. Şu okuyan dua ayetlerim ulardan kabirlerini yollandırıp, karanlık urlarını yaptı edip, dünyalıqda böyle bilmey kılgan günahlarını yarlıqap, işlegen yaxşılıkların, iyiliklerini arttırıp, ulardan yenlerin yennette kalkan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, اللهم بلغ صواب رحمتك في هذه الساعة الشريفة من كتابك الكريم إلى أرواح جميع أموات المسلمين كافة غمة خصوصا منهم إلى أرواح أقربائهم أذكرهم بلساني الحمد لله على كل حال فإنه قول الأقوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Bismillahi deyip başlayman Tınlar bulsan münecetini Muhammed ümmeti için Yaratkan 8 cennetini İmanını özün sakla Bozuk sözler bilen batma Bozuk sözler bilen batır Özünü cehennem katma Bu dünyağa aldanmağız Aldamadı o günlerini Jeygan malın barda kalır Vafil bulmaz o günlerini Bismillah. Biz üst aratalım. Seyri verdi hayır. Başına verdi. Söylegen kollarga İşirmesler Kevser şuara Saadetli bulayım deysen Mağrifetni alayım deysen Bir Xudaga yarayım deysen Oku irtek işin Kur'an Altın bağı bakayım bismillah menen başla
Кош менен ява бирәләр атылган явыз ташка. Йокыларга талган сакта рәхмәт укы Худайга. Кыдрәте уның һәр кайда, хатта бер тик буйгайда. Иртән торгас урының яй, шайтан аунап ятмагын. Үҙҙәренә етмәсәңде, һиңә бер кем һатмагын. Ашығаста ҡашы яҡ яу, шайтан ялап ҡуймағын. Сама белеп һөйлә һүҙҙе, һине кеше тыймағын. Мыжыҡ булма, илаҡ булма, өйҙөң ҡотон ебәрмә. Үпкәләрҙе һөйлә балам, бары иҫкән елдәргә. Таңдар менән балаҡайым, Хоҙайҙан бәхет һора. Насар төштәр күрһәң дә гел, яҡшыға ғына юра. Рәхмәт уҡы Хоҙайға, тыныс таңдар атҡанға. Күҙең асып кинәнеп, яңы көнгә баҡҡанға. Дөрөҫ һүҙҙәр һөйлә балам, ялғанды Хоҙай һөймәй. Хоҙай һөймәгән әҙәмгә, бел балам бәхет тимәй. Кеше йәшен алма балам, уйлап һөйлә һүҙеңде. Дұға қойып, таратқан хәйірләрігіз, ақсаларығыздың һауаплары насип болғын, әруақларығыз шат болғын. Таратқан хәйірләрігіз артық һауаплар белән үҙегеҙгә кире ҡайтһын. Бәлә ҡазаларҙан һаҡлаһын, афәтләрҙән, юл ғазапларынан, яман ауырыуҙарҙан, яуыз кешеләрҙән һаҡлап торһон. Донъяғыҙға бәрәкәт, нурлыҡ, иминлек китерһен. Байлыҡ менән, шатлыҡ менән, барлыҡ менән, нурлыҡ менән йәшәргә насип булһын. Йә Раббим, теләгән теләктәребеҙҙе ҡабул ит Тәңрем. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһумма салли على خير مقاصده. الحمد لله على كل حال. قول لا قوة إلا بالله. Ровора беҙгә ҡулмыйҙар. Америка президенті кім? Ефирге Беғылы, рахмат айт барсына да. Барып адап еткішігі. Артында. Әйдәгіз, ошай башлары. Әйдә ошай башлары. Мам? Bir 15-20 minut kes bizde ne şöyle para oturdu indi şimdi videodan. Еще что ли? Потом покушаешь, не надо, живот большой будет и толстая будешь, как я. Один кусок возьми, красиво целый. Я толстая будешь. Или стройная, как Альбиночка. Кто сказал? Отойма. Ondan sonra ettiğinde Rozner olması oturanda. Кемне? Мен зада бire var mı ne? Ешкіне бұғанына қайыр.
Eskine bulgan altık. Eskine bulgan hayır tarafı verecek. Öyle motoruna. Min yoğanday, min sıkıntı vermem mükemmel lavu. Nişaşın durmadan. Yok yok, yana da yoğanda bitirdiler. Хотим бana vakit itibak bizden. Sıyırarak itibak bizden. Ne yapacaksın? Buradayız bile. Мам, ничего как не Ne kimlik yok. Kimin besradı minen yaşıkta. Bana brevde. без пафоса. Пошли на улицу пока. Yok min yok betul. Ultevde. Bayağı da sekili. Baygın. Sekilinler yürüyor min yok. Devden kayıp. Ha? Plain. Gaytan dulu çok hoş geldin. Nereye gitken ben de Bağlarımız ihem bulup, bala kaygıları kurmayınca, bitirgen bağlarımızın izgirliğin şartlığın, kadir hürmetlerin kurup, bu ihem hav yaşarına nasip olhan. Kartlarga bakıtlı, ömürlü kartlık, yaşlarda alda kilesekte bakıtlı, ömürlü kartlık kötüp turhan. Orada bitirgen bağlarının şartlıklarının kadir hürmetin kurup, odanırak yaşarına nasip olhan. Barılara rahmetler yağın Rabbim Allah kayın. Dilegen dileklerimiz, ufagan dualarımız barı yitip ervaklar ve şart bolhan Rabbim Allah kayın. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. Dilegen dileklerimiz, ufagan dualarımız kabul etmeyin Rabbim Allah kayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yarın әбилер сақына отырып тұрған. Мына ұшы әбилерінің көдеге бітін әлікі тарихи видеосъемка. Бір-екі көдегіне әндәшіп өттегіз мына. Мен шонса әбей ұшы Құран ашын мұның әхемиетіне де біле өттегіз. Ярар мына Мехмин апай, Тәлғат ағай, йорт хужалары, улардың улы келіні табын әдірлегенлер, әруақлар рухын иске алып, улардың рухына дұға қылдырырға. Мен şu ауылға 71-ші жылда келін болып түштім. Ислам ғылым мектебінде эшләнем. Пенсияға сыққас, бірнеше жыл өткенден соң меңе намаз Аллаһ Тағала ибәрде. Намазды өзім үйренмәдім. Кімдір үйретті. Әйінде оқырға йөріп, Илфат хәзрәткә мен
Kur'an sirlerini öğrendim. Garap harfin, garap grafikahı öğrendim. Hem zor tırışlık bilen 2 kat Kur'an'da okup sıktım. Şundan soň men Kur'an okup alıp gittim indi. Awuldaşlar Kur'an okurga sakıralar. Rahmet. Mening okugan Kur'anymdyň hawaby ularga nasip bolsun. Her bir harfine garapça okugan her bir harfke 1000 hawap yazılır dip yazılgan. Şolay bagys bu hawaplardyň barıhla kunaklarga düşen hawaplary Allah berha. Matur itip tabyn äderle Kur'an okutuw biziň İslam gulawynda matur ýolaga aýlandy. Kilgen kunaklar matur itip Kur'andy tyňnap oturalar. Rahmet. Hem bizi mına kilesekde biziň balalarybız belki bizi mına qarap tanıp otururlar diýen ümit menenmin. Kur'andyň ähmiýetini barybız da bilebiz, her birimiz kitap okuy. İzgilikli iň zor Allah Taala tarapyndan Muhammed Peýgamberge ýiberilen ämri. Bizge Muhammed Peýgamber kaldyrgan wasiýaty. Biz şol wasiýatty barybız da üterge teýişbiz. Amin. Rahmet. Yara aşa hojalarga rahmet zor. Kıza salarga, kudagaylarga matur itip tabyn uyuşturganlar, Kur'an okutganlar, İhen bulayık barыбызda toga bulayık. Bütün bizde yaş kalayık şaytip. Bizde yaş itip his etsenler aldağı günlerde balalar qarap. Yara İhen sağ bulayık, birge yaşayık, ayrım turayık. Kimler bireyse de yok aytmayım deyip. Gülür apay ayta. Gülür yok buldu rahmet Gülür apayga Albinaga zor Bütün evlerle bütün rızıkları temne zor rahmet. Gülür apayga Albinaga Gülür apayga kızlarına Oturun. Kelgen konaklarımızga zor rahmet. Walygym küsteresler. Mana oyrat tuğanyma da elde ul bar awlybızda. Biz neme var teşirip tura rahmet oňala. Rahmet oňala mana tuğanlarym zor köp küsteresler bilen kelgen biş bölekden balalary bilen Gülnur tuğanım, Larisa kızım, Liliya kızım, Vadim oğlum. Rahmet barnala. Rahmet. Mına kıda bile kıdagaylar mında. Biz rahmet barnada. İyi. Ana parayga ini para. Mana bugünküleri qarap turasın. Betes. Min oturan para. Bize aytam okuyanlar koyarken erteli. Min tüşmenim. Tuğan yurtqa qaytdym әле. Sakırdılar da ervakilerge Kur'an okuturga. Mına yılışıp apaylar yıldık, Kur'an okuttuk. Ervakiler tınız yoklahan. Sağlık, sağlık, barbut kadar. Sağ salamat olur. Ne oturmayız? Oraya. Вот молодое поколение тоже не забывает бабушкам приезжать. Каким впечатлениями с этого дня вы уйдете? Шундай Kur'an abilerge Kur'an aşlarını paytahmı şestrana? Я колоночка. Вот, ну-ка, объясни. Так, я, получается, внучка Сулеймана Гульнур Султановны. Это у нее
фамилия, получается, девичья, а нынешняя фамилия Гибадулина. Мен кортатайым Собир, инайым так, Лилия и отайым Алексей. Минхло апай бізге, получается, Аби була, ол Нанайкина бір, туған, получается, да. Мен башқұрсаны хилаша білмеймін. Мен 50 на 50. Это не считается. Так, что нам... Конечно. Это же традиции, шунды, матур традициялар, матур. Каждого хочется видеть. Жизнь коротка. Всех. Yok, anaqa protezlar tura. Титановый хотя. Все, булдым. Исламулар хатка юрий башласа гайнату. Кияуы, ага, Алабирха. Кияуы тоже врачей. Стоматолог. Семья стоматолог, да? Айе. Вот, это очень хорошо. Я рахмат берген. Малай йөргән. Зур апайга бер-ике сүз бирәйек әле. Менә шундай коронавирусларны сокырга һәм кайтып торырга вакыт табасыз бит әле. Ничек, нинди уй-хисләр менә бу еллары? Уй-хисләр мичтәй дитәбендә. Лиш бедирәк удак яшәргә тип, Алла бирсә, алда көннәрдә исән сау булып, бергә сорашып, туганнар белән коронавирусларына йөрибез, Аллага шөкер. Бөтенсе әйбәт. Балалар, внуклар, внушкалар, правнуклар белән килдем, Аллага шөкер. Ничәнче десятокны урлайбыз инде? 8-нчегә сыктык инде, малай. Пенсияларда яшәү. Бигрәк рәхәт. Китереп бирәләр. Ул малай ебәрә вакса, ул внучка ебәрә, ул кызлар ебәрәләр. Помогайттылар, Аллага шөкер. Зур рахмат менә молодое поколение. Кемнең кеме була бу? Бу Лилияның малае. Внук ая. Минем внук. Вадим. Башкорт кияуы. Скажи по-русски. Я только по-русски. Вы кем являетесь? Немножко вас объясните-ка, друзья. Ну вот Гульнур апа. Это моя бабушка, Нанайка. Гульнур апа. Лилия Сабировна Шагина, мама моя. Тетя Лариса. Вот. Менсула апа. Меня, как, Нанайки, получается, сестра родная. Здесь отдыхаем всегда, в деревне. Вот. Исламгурский край, как вам? Природа? Да здесь вообще здорово. Я бы тут жил, наверное, если бы не уехал в другой край. Так, классно, тут природа лучше, мне кажется. О, на севере, совсем далеко, да. В Янау. Там, где нет природы. Там просто тундра. Замораживаетесь, сюда приезжаете? Да, здесь оттаиваем, кушаем фрукты, овощи. Да и вот. Айбат. Ладно. Так, мы Давид наберем. Великий наберем малеймен тонши китей. Кемисим не малейкем нау. Привет, скажи. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Оскар, скажи. Оскар, да? Мне год и 4. Я еще. Вот это, да? Год? 2? Как тебе? Сколько лет? Он пока не умеет показывать. 1, скажи. Это у вас первенец, да? Да. Оскар, скоро, когда заговоришь, ты выучи песенку. У меня сестренки нет. У меня братишки нет. Ладно, сразу выучи, ладно? Сразу каждый день пой. Вот так. Да. Сразу пошли с этого. Зур рахмат, нам давить на Светлану. Тюпсик, позовите. Что? Как тебя зовут? Амина. Амина. Ты к кому приехала сейчас вот в Исламгуле? К Нанайке. Нанайке? Ты какой класс перешла? 3. 3 класс. Где учимся, где живем? Живу в Аксаково, учусь тоже в Аксаково. На 11? Вот. Да пойдешь. Ну так, 3-4, ну так, троечек. Нет, наверное, да, вообще троечек? Есть. Есть, что ли? Да. Все-таки есть. Ладно. Слегка так-то можно. Куда ездили? Бабушка тебя всегда так ласкает, да? Или работа запрягает? Ну-ка, иди. Меня любит. Любит? Иди колорадские жуки собирай, там не мучает. Менің красавицам дейді, менің красавицам. Умница ол. Жолға барғаның үйленің бе? Қайда бардық? На море. Черное море? В Абхазии были. Абхазия? В Гаграх.
Понятно. Там, наверное, Каспийское море, да? Они черные. Черное. Черное море? Ага. Да. Он на самом деле черное, да, море? Нет. А почему? Оно так называется. А почему так называли черным? Что, он там нефтью замазан, что ли? Не знаю, просто так назвали. Ну, как? Надо узнавать, почему называется так, Черное море. Кто его знает? Ладушки, спасибо вам. Почему папа не приехал-то, а? Папа на работе. На работе всегда. Мәтәлгатагы, бер-ике һүздән дәшеп кит әле. Бер-ике һүздән дәшеп китте. Нисек Рахмат сиңа. Бер-ике сүз. Рахмат. ярар. Моны фотога төштек бит әле. Үз гомеребездә. Нисәнсе яшьләрне куабыз? 85 килода ул. Ай. Әдәле түгел ул. Понятно. Быел яй әйбәт килдеме? Быел прекрасный, урыс әйтмешләр. Бездән әзерләргә үтергәнбез ки. Именно хәзер бит уборкага төштеләр, аларга бит моны дигән яхшы. Ай. Biz onları söyle kubanım. Günde kakayların kuabız yedige. Ayı. Kuabız da alıp kaytabız. Eş şu. Katış yok. Ne kadar? Ярла, Это влог про деревенскую жизнь. Что за тапочки? Это мы с Абхазии привезли. Привезли, да? Да. Местный Абхазцы вам так, да? Там на рынке, короче, продают. Ярла, зор рахмат сізге. Так, біздің экранда бір көрші ауыл тетенькалар көрінді ме екен? Қайдан баласыз? Тулыбай. Тулыбайлар бит әле. Вот. Қайда көрген бар деп еске түсірмей тұрам. Өзі кім баласы әлі? Галя. Так, мында көрші почкен кім-кімнің? По какой Альбинаның апасы? Папасы? Бір туған? Бір туған апасы. Неше бір туғандар вообще? Нас 8. 8? Папа живой еще? Папа живой. 95? Нет, 89 будет в этом году. Ну так юбилей надо отметить очень. Нет, еще до юбилея еще год будет, останется. Они хотели приехать, не смогли, заболели. Шунан башка телләрне әле аңлай башладыкмы? Знаю инде. Табан әйбәт үттеме? Все хорошо, все нормально. Здесь всегда хорошо. Плохо я не скажу, все хорошо. Встречают, провожают. Всегда полный народ. Я не могу сказать. Это ихнее. Спасибо. حكيم متين منا رحمن فتى غفار ورزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد
وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعاءنا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف يا الله يا غزيم يا فتاح يا غريب يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا غزيم يا فتاح يا غريب يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين Sen yarattın suны ve kökünü Aygı yaşını utlu bu jirini Sen yarattın atam anamını Suluş algan irkim havamını Sen yarattın meni bu jirige Ulak itip huzur dünyamı Bismillah'tan